Lilo kudlula kabuhlungu ingane esencane edumeke ngenkunzi yamavava-ke laphana-ke esebenzisana-ke nomculi kaMaskandi waziwa kakhulu-ke uKhotha-ke Hlongwane, insizwa-ke yaseBergville-ke le eMangwaneni. Bafowethu, ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko esemedia abaqala ukusijoyina-ke kuleli khasi-ke. Ngithi sanibonani-ke bafowethu-ke, ngicela button ka-subscribe-ke niphinde nilike-ke lapha kuleli khasi. Bafowethu, isililo ey'nkundleni zokuxhumana kudlula kabuhlungu-ke ingane esencane neminyaka-ke eyisihlanu-ke edume kakhulu-ke ukuzibiza-ke ngenkunzi yamavava-ke la kwezogida-ke. Sikhumbule-ke bisebenzisana kakhulukazi-ke noKhotha-ke ophinda akashaye-ke isitayela-ke esiwushuni-ke kamtshengiseni-ke laphana-ke le ngozi-ke enhlekelele-ke kuthiwa-ke ibika ukuthi-ke idlule-ke nabantu-ke laphana-ke abathathu abangaphansi-ke kwalo-ke iqembu-ke likaKhotha-ke laphana-ke kanye-ke nabanye mokubalwa kubonke-ke kubaleka-ke nayo-ke ingane-ke le esencane-ke laphana-ke uKhotha-ke ukhala-ke ezimathonsi-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ezwela ubuhlungu-ke obuyisimanga-ke ukulahlekelwa-ke ngamagidankoma aphinde alahlelwe-ke ingane-ke esencane-ke laphana-ke. Abantu abaningi-ke sebawudlulisile-ke amazwi induduzo-ke singabala-ke abaculi abaningi-ke abahlukahlukene-ke kanjalo-ke noKhuzani Mfoka-Mpongose-ke laphana-ke indlamleza emculweni kaMaskandi-ke le nto ishiye abantu abaningi-ke banamanxeba amaningi ey'nhliziyweni zabo-ke njengoba-ke le ngane beyibona ukuthi-ke beyithanda kakhulu-ke le nto-ke yokugida-ke ingoma noma-ke bengakayiqondisisi ukuthi ingoma iyinto kanjani, kodwa-ke abantu abaningi-ke bebeze-ke beyiteketise-ke beyithathe beyidlalise-ke bayiphike nanemali-ke uma-ke isesteji-ke, kodwa-ke namhlanje-ke uNkulunkulu-ke useyithathile-ke emhlabeni-ke ngesihluku-ke sokudlula kwayo-ke ngayo-ke ingozi-ke yemoto. Thina-ke sisiqiniseko esemedia-ke lokhu-ke besikuphathele khona.